Koenei tonu te rā whakanui I ngā tāngata hauwā huri noa I te ao. He rā whakahirahira tēnei kia Aotearoa nei, I te mea hea I ki ngā tatauranga mō tēnei whenua, a tau pori nei, he toko maha ke ake ngā hauwā oko nei I o te nuinga o ngā whenua o te ao. Nā ko nā no I kōkiri atu ai a te karare ki tētahi o ngā wāhi manaaki tāngata hauwā I te rā nei, ara kia Iris. He matenga e kini ana I a ngai Māori, te iwi Pākehā hoki. Koenei tētahi o ngā rōpu e kaha ana ki te tautoko I a rātou e noho haua ana. Arā, ko Iris. Neke atu te kaumārima tau te rōpu nei e tautoko ana I te hunga haua. Kaore he whai pūtea nui, he tautoko noa I te kaupapa. Aha ko ngai Māori, aha ko kowai, aha ko nohia. Me tautoko I tēnei hunga kātika, engari, kaua rā e kōrero ki a rātou, kaore rātou e tāia te whai oranga. We can do anything we set our mind to do. Aha koa he Pākehā te maha o ngā ākonga kei Iris, ko ngā mahi o te rōpu nei, kei te whai I te whakatakotoranga, me te tirohanga Māori ki te tautoko I te hunga nei. Kei konei katoa ngā mahinga e whakaora I a rātou kina. In some ways, our aspiration is to become redundant in people's lives. It's about people living regular lives. E ai ki ngā tatauranga, te kaumā whitu pai heneti te maha o ngā tangata o Aotearoa e mate ana I te hauātanga. Ā, he maha o era, he Māori. Nice, well done. Yeah. Kei te aru mai te maha o ngā rōpu pēnei ki te tautoko I te hunga haua. Engari, ko te tīmatanga me te whakamutunga o tēnei take, ka tau mai ki ngā waiwai o ngā mātua. It's driven from the needs and the goals and the aspirations of parents primarily, of children with cerebral palsy who, frankly, were anxious, concerned about the lack of services and options for their children. Engari, kei te anga whakamua tonu rātou. Do not underestimate us. He ta Gardner, te karere.